Совершайте денежные переводы с электронного кошелька DC Next на все карты UnionPay в Китае. Алло. Ha shu o'zim eram. Sklad polni bor omadmi yo'qi? Ha, kamizod daromadmi? Shu moz polni o'zim eram. Ha, kora saqisto, malash. Dadosh, bombe правильно? Ha, dedoski mana boromda skladda. Imsha bukun bachchoga kor mekunим мо то саре. Mana napoya, malashmi? Ha, malash energetik girit Marco Polo na bosha. Ha, shu men ina migran. Ha, холодильникада bohay. Va hosham tena bo'shar, men bachchom mebaramda. Men nazda xoba meparonat, to'dan bodri meshadim, shab korku kun. Malash. Ha, shu tamam. Kış günü dadosh. Ha. Mana koratonam naxshidos. Mana alla chant уже заводотон hay. Nazu. Kemin dilam xavotirde. Seni xavotir qizama? Platon mur, shuda provat bu, shavit. Bu mana napatoyi. Ne, zanakini bitirmat ne patron. Haqqonimi? Haqqoni serialda kusyama, ya? Gufta nameshate dadosh. Ne, haqqoni ne patron. Haqqonimi? Shu o'yinni kun aniq. Aniqmi dadosh? Go'sh kun zanak. Man sigaret mekisham-ku. Ha. Ama sigaret me patron uftam. Partofta ne to'g'risida. Ara ham men o'sham. Va ham me patron uftam. Partofta ne to'g'risida. Tu o'yxira men ham. Men bu salomatim be hayotam be ziyonishim merasondagi chizoya. Partofta nima to'g'risida ham bu tu vahshiy xavotir nisham. Neypate de ha? Ha, mamrakta. Чизи зарарнок? Ман? Dadosh, я бы исти? Транспортная компания Amonat Cargo доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор Amonat Logistics.